О, 14 рӯз шуд омадаистем, граница ба граница, граница ба граница ҳамта омадаистем, анализ бспор, и бспор, у бспор, ҳамта майда омадаистем. бародари азиз, дар вақти карантин иншоалло ки мо кӯшиш кардем ки ягон наворе бар дурӯғ намонем. аммо вақте ки фуракати ай Тоҷикистон ба шаҳри Екатеринбург омадаистанд, мо ин навора чизе ки дар раҳ дидан ҳавая ба мо фиристондан, мо ба шумо нишон додем. бисёриятон менависем ки ё дурӯғанд, ё барои просмотранд, ё шайтонанд. гапҳои қабеҳ бисёр менависем. не ки худованд шуморо кур кардагия. خیال نکنید که شما چشم دارین. شما را این ایجادتون سیاهه. نه مفراتون ختم بخرین، نه همسایتون هم میتین. برای همین یک کلمه بهترین است که دیولاپین. معنای دیولاپین این است. یعنی دیولابین. یعنی کور نباشه دیولابین. 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 فهمو برادران عزیز؟ همین برادر خودش با فور اومده است و نوارهاش در همین کانال شاید بدروین تماشا کنین. қасобои Екатеринбург раҳбара наворбардорӣ карда омадааст. дуроен тамошо кунен, хутун бубинен. дурӯғ боша хай Екатеринбург омад, бо катиш ҳам суҳбат мешем, бо гап мезанам. баъд кадоме ки мисол гапҳои қабеҳ гуфтаги ки дурӯғу шайтону ҳарчи гапҳо гуфтагия, баъд ира фус мегана. худованд ҳама та нигаҳбон боша, касане ки моро ғайбат мекунад, худованд ҳидоятш кунад. касе ки моро дурӯғу шайтон мебурад, хай худованд ҳидоятш кунад. мо ягон гапш гуфта нестем. اگر در کامنتر چی گپیتین یکی سلوچای نایستیم ای حسابی قهر غضب های خدوان ما رو صبر تیا ما هم اودامه کم کم شوخی میکنیم خفه نشیم.